Oh baby, please fetch me. Lapho ikasi lakhe livela ku cutting edge baba. Bathi aba-hijack babuya ngokuzolala. Hey. Hello Mzansi in the world, welcome to another special episode here on Mzansi's Funniest Videos. My name is Davis Mohomo. Guys, please like, comment and share. So chelete e nna ke berekela mbuima ke love language ya hao ka ndore ma Banyana. The day man, we don't spoil women to be loyal, we spoil loyal women. Problem ele na le tra go tshentsa difefe gore di be loyal. That's why le bola basadi. You can't find a woman ka thu ya boshogo go bua le ngai no stropes wa rena o change. Fake man. Bothale bya rena bo kwa mo talente re tshwere bo ka se di selo a re tse rona o di ile re dire la thone bele bothale bo kwa mo ba bantja ba botse bothale bya se man le man byo go bothale bya original bya rena oro reka di chicken wings ba botse ba re ke 18 wa e bona ya bona hala mara o ntse o epa o kra dilo tse bya Au. re bitsa Sinyane ka. ba fetsi Na re manyana. bitsa mother and daughter e o kre byana a fetso kre mmata ona Ma twins. ba re ke di wings e keng e ba Tse fetsi 18. family ka moka la e bona family ona le bomma ona le bontate bana le bana ba yona hai Irinyane tseo. Once upon a time, there was a man. This man, it was a very, very good man. I mean to say, multiplication. He was a criminal. Many years ago. Baruti ba thula congregation. Ekelani uhamba imicimbi engayazi. Thola. La ikoni yabona ukuthi akushona ngamuntu akunamshado bahlaba inkompo sewuyalapha. Ngizofela amapapa nje sesikhulile. Ezinye izinto ezivale inhlanhla zelime ecimbeni ehambayo. Hamba imicimbi ongayazi. Le micimbi yenza okhebenza umcimbi wani. And webhlungu lewe le yazini. Angeke ukuthola abantu abayenza umsebenzi bahleli amapeti badla. Sodla nina. Ngeke badle bona. Hambisa ama CV bangawathatha ama CV nibe 10 nebhati bafethi asekele namapapa sesibadala from una 1 udla masona ama 30 40 sakijimisa amapapa hayi Hello ma. Hey, Le kae? Re teng. O bua le ntate Mosenyi ka kwano mama. Mosenyi. That's right mama. okay. I don't give phone ka mabapi le ngwana ga go karabo mama. Go thagile bothata ka kwano. A nya o siame hai o siame o level. A ke jaanong ke tshepa ga o itsore ngwananyana o utlwana le mosimanyana ka ra gate ke man tsogofatso. Bothata? A ke re anong go ntseng jalo bana ba ratana yalo yaanong o wa me o ntsa anteleletse mogala le thekampolela gore nya ngwananyana o ithwele. Ke tsone e bile ke utlwa go teselo 3 months ga ke se phoso 3 months ba rekile dilo gate pregnancy test di a rotelwa jalo kopang le bothata ka kwano mme gone wa moitse mosimanyana a kere tshogofatso Ka ke motho e nna. batho ba modimo mme ene ngwane no ke a moitse o phela tla ka go rona ka kwana tla go apa fiela le bala nya ke mitse sentle hela ibile ka makala mosimanyana nthare ngwana o imile Apaya. wa apa ha tle ka kwa Okay. ka go nna ka kwana Okay, ntate o nna kae wena? nna ke mo Rustenburg mama
a ke ra no mosimanyana ke monetse motor karateng go selo ga terese ya ekhaya junction nya tota ga ke itse mama nna ke founa ke le mo Rustenburg ka se gale ke bua ko mmerekong mama a ke ra no mosimanyana o tswa Hammanskraal selo ga ke mangwananyana ga tle le mosimanyana ebile wa apa jaanong mama ga ke founa yana ke re ga ya ka mosimanyana tsere tshwetswa gore nne ena founa nga mpolele ka kganya setang e rile nyala amogetse kwa ga mosinyi gore le tlise mpa ya ka e setse go ntsa ka go ntse yana ke re mama me yanong kana ga e felele fo mama yanong ga nka go bolela kganye le gore ba mpoleletse yone wa go tshoga ba re ba tswa dilo ga di scanning a kere ya ka go bona gore o nya motho o imile ka nnete gate ma twins two Manje lokho nithi abanye abantwana mabathenga imoto hey wangathenganga indlu wathe wakhetha ukuthenga imoto imoto lena uzoyibhadala for 7 years wangashadanga wayengayizanga wayengakampela wasibona imvula zina kanjani ubona imvula ina kanjani imoto inecessity wabona imvula ina kanti nigijima kanje madoda kanti nigijima nihlaba abanye abantwana kanti nigijima kanje ubona umuntu ugijima kundlula iskuta sedoboneza umbona gijima ngekisikisi makaza phela imvula yana manje makaza kanje ubona ngathi chopper iza kanje ngoba angazi ikisikisi phela yenza kanje mayizo uyabona ukuthi kuyanyiwa uyabona ukuthi nale mvula lena yasho ukuthi la sehlangane nobhodloza khona le moto thula phela umfazi wakhe mawenza iphila talk lapha babaloku bahlaba ukuthi uthenga imoto isitamente siyaminyisa wedwa umfazi wakho na plastic box ngamabele mewe yana ngathi iskuta yana se Mr D abantu laba bayagijima madoda nisikhosela idrama de wena igijima ngakhona ngaphandle omoya ngathi ibhasi ampoke bishayisa lo ikisikisi lapha driver mthuke ngomama ke kopa tshware askisa mso uxolisa wenzeni mthuke ngomama kanti madoda maloko nithabanye abantwana wathenga imoto angakhanga wayangafakanga igate wayangafakanga ibonda wayangashadanga wena ushadile unazo lonto lezi angithi unazo mara ugijima ngaphandle ngapha ugijima ubuya nomuntu pha ugijima ngathi ugijima kundlula ikuta uma ideboneza fanele icashe wena ugijima kundlula iskuta ubona ugijima ikisikisi le idake lezayo kuyale mango lokuthi abanye abantwana what oye phela Mr D omncane ngasemuva phela mewe ubambele mewe selvelile eliwani igumba fayiwani iveli lapha ngothi yabona ukuthi ziyakhipha hi la sevukile sisigijima siyakuphi umuntu enkosi taxi taxi kuya Jozi is 35 rand ukubuya 35 rand ilocal 15 100 rand tangani imoto manje criticize abanye abantwana imoto necessity imoto yafuneka necessity nale ndlu lohlala kuyo nawe yanethi indlu lapha mabathulile ufaka isale lapha sifunana nama sale emakhawashi ufaka isale lapha ibonda nali ligrey ngathi lifuna amapilisi nalo ukuthi li recover immune system yebonda ngathi iyaleka awuna gate ipompo nayo lokukhipha ama drop lapha abantu be rain water baloku bayavala lapha bathi simosha amanzi mara indaba zabantu mafanele niyenza into ezimassive lapha ngabo ma-3 angithi nihleba ngabo ma-3 nenza into ezimassive phila talk yenu ukuthi ngikhuluma ngobani abantu
nemoto babhizi bahamba ama-toll gate kona manje babhizi bahamba amagarashi ipetrol yadura nina nistresswa indaba zabantu khona manje anigijimi ematata nikhosela idrama anigijima nikuya nomuntu phansi athi nasi na ukufuna idriver lebhasi uthi nasi kusho ukuthini sondela kusho ukuthini ngesisuthu ukuthi wakhala kangaka kwenze njani wallahi ana hoetsa hetse kuring walila hape kutila ga king kusho ukuthini ukuthi lala ngomhlanje ongaphenduki robala sifahlo mabebe hey baba hey no yazi ukuthi yini problem la kena yonke lento awunginiki chance was carry on lo robala sifahlo supena uphenduka yini sifahlo hey umhlane baba ungangizeni nama tricks akho ho sifahlo ngini le kusho ukuthini ukuthi musuphenduka ke kusho ukuthini ukuthi musuphenduka suhepa hoyibo ho buza imina futhi obuzayo buza kusho ukuthini ukuthi izinqa zakho ziyanuka manje ina wabona ipe wahona bebe yini izinqa ngesisuthu ipe sondela haw was kusho ukuthini ukuthi sula amehlakho amanzi dira etso usaje dirang so wrong out what's the dirang okay so out big oh big like it's has kusho ukuthini ukuthi useshiyile emhlabeni urisile lefathi musadi hayibo ufile hayibo umsadi ungenaphi la kanti wena ubutheni la useshiyile emhlabeni suka kusho ukuthini ukuthi hamba kahle ungawi tsamaya runa hayi uruna tsamaya jwano hayi baba jwanong tsamaya riyena hayi baby ngeke tsamaya nhle ukasawi kusho ukuthini ukuthi indoda ngeenkomo zayo masadi angibuza into engekho ngemanje angibuza into engekho ayikho into engekho la woza sisuthwini la kuthiwani wakuthiwa inkomo ze-DP sifahlo wrong yini sifahlo inkomo khohlwa sisi bek awazi uhlekani nobubi chaza uTshega King umbi uTshega King umbi jwa hayi ngeke buseza kahle onjwang woza ukuthini makuthiwa usinekani kodwa uyazazi ukuthi usineka kabi kututumang uyayithi ututumang kampi hayi baby cela ukuthi ukusineka it's kitutumang ngesuthu ungishaye ngemamba ngawulike nje ungishaye ngemamba khuluma into ongayazi kusho ukuthini ukuthi mina uzosho wena uzozisho wena mina hawu baby mfethu ima yeah guys thanks for making it this far. See you in the next upload. Please like, comment and share. Subscribe if you haven't subscribed. Yamuna ayizwa skatunjwetsa ka khonsi gata teki fele di dina lunch original mo tsaka dina panchi o tonkhosheta ka di tsenwele mphanchi tamile dule bheya njaga kusana chance yamonte tsoa se giga every month kichipile ntweka siaka no ke maine ne batla gauta tiki chipa di gaimi same time jaja o lendile kana go gaita tsa bala mapere holla TikTok di ken
ka be ka gopola team Red Bull ka re fepa di-can energy ne ke na le yona mmata ka di hata di fele jwale di ambasa di fene se ke kgotla di yere ka hata clash wa ua mogele tjo ba fetu a iso